දාඩිය වියර්වයි. දාඩිය වියර්වයි. මට දාඩිය දානවා. එනක්කු වියර්කරොදු. එහෙම නැත්නම් එනක්කු වේර්කුදු. මට දාඩිය දානවා. එනක්කු වියර්කරොදු. එහෙම නැත්නම් එනක්කු වේර්කුදු. මට ඉක්කාව යනවා. එනක්කු වික්කුදු. මට ඉක්කාව යනවා. එනක්කු වික්කුදු. හායි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, මේ වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජනවත් තියෙනවා නම් ලයික් කරන්න. ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එකත් click කරන්න. මේ වීඩියෝ ගැන ඔයා ගාව මොකරි අදහස තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාගෙන යන්න. ඒක මට ගොඩක් වටිනවා. මට වතුර ටිකක් දෙන්න. எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் தாங்க. එහෙම නැත්නම් எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுங்க. මට වතුර ටිකක් දෙන්න. எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் தாங்க. ඔයාට මහන්සිද? உங்களுக்கு களைப்பாக இருக்கிறதா? ඔයාට මහන්සිද? உங்களுக்கு களைப்பாக இருக்கிறதா? ඔයාට පුළුවන්ද? உங்களால் முடியுமா? ඔයාට පුළුවන්ද? உங்களால் முடியுமா? ඔව් මට පුළුවන්. ஆமா என்னால் முடியும். ඔව් මට පුළුවන්. ஆமா என்னால் முடியும். නෑ මට බෑ. இல்லை என்னால் முடியாது. නෑ මට බෑ. இல்லை என்னால் முடியாது. ඔබ කැමති දේ කරන්න. நீங்க விரும்பியதை செய்யுங்க. ඔබ කැමති දේ කරන්න. நீங்க விரும்பியதை செய்யுங்க. ඔබ වෙනුවෙන්. உங்கள் சார்பாக. ඔබ වෙනුවෙන්. உங்கள் சார்பாக. මගේ මතය. என்னுடைய கருத்து. මගේ මතය. என்னுடைய கருத்து. ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? අපි හැමෝම நாம் அனைவரும். අපි හැමෝම එකමුතු වෙලා වැඩ කරමු. நாம் அனைவரும் ஒன்றாக வேலை செய்வோம்.